A nyní mi dovolte, jak už jsem řekla, věnovat autorské výtisky těm členům, kteří je ještě nedostali. Některým už jsme je poslali, dopravili i jiným způsobem. Takže já bych poprosila předsedkyni naší komise, Rajnu Dragiševič, aby si přišla, a i jí velmi děkuji, že nám napsala příspěvek. Dále prosím vlastně zástupce, pana profesora Ološťáka. Martine, pojď si také pro knihu. Děkujeme za příspěvek. Poprosím Cvetanku Avramovou, kterou jsme včera slyšeli. Zůstaňte tady. Martine, zůstaň. Bude foto. Cvetanko, děkujeme mnohokrát. A je tady ještě Ilona Burkacká. Ilonko, pojďte. Branko Tošovič, který tu byl včera, už si knihu odvezl. Takže i vám děkuji. A jestli dovolíte, tak já se připojím a pošleme fotografii. Pokud bych mohla jenom krátce ještě... Promiňte, já jsem chtěla to nejkrásnější nakonec a Boris přišel přesně včas. My jsme předali výtisky těm, kteří přispívali. Boris sice nenapsal příspěvek, ale pomáhal nám velmi a dovolte, abych tímto ještě jednou za nás, za všechny, velmi poděkovala Institutu pro slovinský jazyk Frana Ramovša a abych za nás, za všechny věnovala institutu také jeden výtisk. Moc děkujeme. A samozřejmě, pokud budete mít někdo zájem o výtisk, kniha je k dispozici, lze si ji koupit, můžeme poskytnout eventuálně i separáty dílčích příspěvků. A pokud by někdo z vás, kdo teda nepsal kapitolu, měl zájem případně recenzovat naši knihu, jistě to uvítáme a obstarám vám recenzní výtisk. Tak tolik za českou slovotvornou koncepci a já mám velkou radost, že můžeme teď ještě krátce představit další vlastně výtvor členů nebo práce členů slovotvorné komise a poprosím ještě jednou předsedkyni naší komise Rajnu Dragiševič, aby vás s tou druhou publikací seznámila ona. Děkuji. Poštovane koleginice i kolege, zahvaljujem Ivani Bozdehovoj na ovoj kratkoj, ali tako lepoj prezentaciji ovog divne kolektivne monografije koja je posvećena Milošu Dokulilu, velikom derivatologu. Baš kao što Ivana rekla, svakoga dana u skoro svakom referatu spominje se njegovo ime i zaista je zaslužio tu kolektivnu monografiju i velika je čast bila i nama kao komisiji da učestvujemo zajedno sa češkim i drugim kolegama u objavljivanju ove kolektivne monografije. Sa ponosom možemo reći da naša komisija, uprkos svim ovim teškim vremenima i najrazličitijim izazovima sa kojima se susrećemo, uspevamo redovno da radimo i da se vrlo odgovorno i ozbiljno odnosimo prema našoj komisiji. Još jedan rezultat rada naše komisije jeste zbornik radova sa konferencije koja je prošle godine održana u Ohridu. Taj zbornik još uvek nije publikovan, ali je on trenutno u štampi, sve je pripremljeno, gotovo je, PDF smo svi mi videli i uskoro za nekoliko dana, možda 15-20 dana, imaćemo u rukama i taj zbornik. Ja bih želela nekoliko reči da kažem o tome. Od 29. maja do 3. juna 2023. godine u Severnoj Makedoniji u Ohridu održana je 22. međunarodna konferencija Komisije za slovensku tvorbu reči. Ovaj značajni naučni skup održan je u Kongresnom centru u Ohridu, a organizovao ga je Filološki fakultet Univerziteta u Skoplju.
Konferencija je održana na inicijativu profesorke Lidije Rizankovske, članice naše komisije, koja je uz nekoliko svojih kolega ponela ceo teret organizacije ove naučne manifestacije. Konferenciji je prisustvovalo 14 članova komisije iz 10 zemalja. Skup je bio posebno značajan po tome što smo se prvi put tada uživo okupili nakon konferencije u Minsku 2019. godine. Samo godinu dana nakon održane konferencije pred nama je izuzetno značajan rezultat te konferencije, a to je naučni zbornik. Za sada ga imamo samo u PDF formi. Sada je u štampariji i za mesec dana imaćemo ga i u štampanom obliku. Ali je ovo prilika da kada već govorimo o rezultatima komisije, govorimo i nešto kažemo i o ovom zborniku. Zbornik je uredila profesorka Lidija Rizankovska, koja je uložila velik napor da se ova knjiga pojavi na vreme i da ima visok naučni kvalitet. Konferencija u Ohridu, pa samim tim i zbornik, bila je posvećena tvorbi glagola u slovenskim jezicima. Ova tema je veoma važna, a nije dovoljno ispitana iz tvorbene perspektive. Obično se istražuje iz aspektološkog ugla. Stručnjaci za tvorbu reči često istražuju imenice i prideve, a mnogo ređe glagole. Zato je tema konferencije u Ohridu bila veoma značajna. Zbornik sadrži 385 stranica i sastoji se iz 24 istraživanja. 17 radova napisali su članovi Komisije za tvorbu reči. Neki od njih nisu učestvovali na konferenciji, ali su poslali svoje radove. 7 radova napisali su makedonski derivatolozi. Najveći broj istraživanja posvećen je glagolskim neologizmima u slovenskim jezicima. Milana Idžanović i Ivana Bozdehova opisali su tvorbu glagolskih anglicizama u srpskom, odnosno češkom jeziku. Ova tema zainteresovala je i Sonju Nenezić, koja je istražila glagolske anglicizme na crnogorskom internet domenu. S tim u vezi su i radovi Kristine Vašakove i Ivone Burkacke, koje su pisale o tvorbi glagolskih neologizama u poljskom jeziku, dok se Martin Ološtijak posvetio glagolskim neologizmima u slovačkom jeziku, a Larisa Raciburska u ruskom jeziku. Božana Niševa uporedila je nove glagolske tvorenice u češkom i bugarskom jeziku. Neki autori fokusirali su se na određene glagolske afikse. Tako je Lidija Rizankovska opisala glagolske tvorenice na ira izira u makedonskom jeziku, dok je Jelena Lukašanec analizirala ruske glagole na it u omladinskom žargonu. I Goran Milašin se bavio glagolskim afiksima, ali se usredsredio na delimitativno značenje glagolskog prefiksa po u srpskom jeziku. Delimitativnost koja se posvetio Goran Milašin u vezi je sa radovima Pavela Kovalskog i Rajne Dragićević, koji su istražili glagolske deminutive u poljskom, odnosno srpskom jeziku. Pavel Kovalski je problematizovao ovo pitanje, pa se već u naslovu pita da li oni uopšte postoje. Irena Stramljić-Breznik se zainteresovala za tvorbu glagola od uzvika. Iznenađujuće je da je njen rad bio jedini u kojem se polazi od neke motivne grupe reči. Neki autori su se opredelili za sasvim posebne teme. Ljudmila Liptakova je istražila tvorbu glagola kod dece, što je zaista jako interesantno i Ljudmila je unela u našu komisiju jedan poseban ton tim svojim istraživanjima o dečijem jeziku. Aleksandar Lukašanec je iz sistemske perspektive analizirao tvorbu glagola u beloruskom jeziku, a Branko Tošović je obradio takozvanu generatorsku derivaciju. Makedonski lingvisti su svojim istraživanjima obogatili zbornik. Akademik Marijan Marković bavio se vidskim afiksalnim modifikatorima u makedonskom jeziku. Bojan Petrevski je napisao zanimljiv rad o glagolskim složenicama sa samo u makedonskom jeziku.
Emilija Crvenkovska se usredsredila na jedan tip glagolskih prefiksala u crkveno-slovenskim tekstovima, a Stanislava Tofoska istražila je antonimska značenja glagolskih prefiksa. Zaključujemo da su članovi Komisije za slovensku tvorbu reči uglavnom fokusirani na neologizme, što i ne čudi, budući da nikada nije bilo toliko novih reči u slovenskim jezicima kao danas u vreme interneta i društvenih mreža. Zahvaljujemo od srca Lidiji Rinzankovskoj na trudu da zbornik bude objavljen do ove konferencije. Nadamo se da ćemo ovo vredno delo uskoro držati u rukama i u štampanom obliku. Hvala na pažnji.